Fabros the best, Fabros the greatest, Fabros emu day. And then Asante Kotoko Asia can friendly match or Adakojache. Eba no Kotoko ne Adom FC. Kotoko chire eka 9 na de so a Adom FC or Adakojache. Ene abante fese Patrick Asidu Eshegu ana something Ediku Eshegu ana Samba Ono Eshegu na Kwame Poku enso Eshegu enso oni na preparation omuduko share bibia ni Cool Stars enso honum enano Kotoko eshe 5 goal not 4 goals honum anam ko share yede share Dreams FC 4-1 so honum nti na so has 4 we are going to repeat it again. Kachire mu ye bo kachire wo ye ba bibia ni ye be fa the 3 maximum points no FBB ni honum na match no ebeba live na yinya nti yesi bia Kotoko ne bibia ni phone patches o mon prima match ni but pe de minhu che se match na ebeba TV security so be tight so honum so yes ebeba Globe TV ona Kotoko ne bibia ni Cool Stars no ombe show sa match no so honum nankana bibia ni Cool Stars on patches on say match na mon premier show match no on steady on steady abrekra hwe mon premier match no live on ba kuma se no say you come never live na ente na edumu de so mon pese e be live who born dog we are going to have fun with Asante Kotoko. We are going to have fun with Asante Kotoko. And now the so I don't know Kotoko any about friendly match on Adom FC and this is so honum me say bibia be fine e dey ama Asante Kotoko and so honum very fine well let me see Obiase na me obia kese na ya me nsira obia ti mo na mo boa ma page no ko yesere mo